A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa ali kulli minhum ajma'in wal malaikatu muqarrabun wa ila hadrati jamil mu'alifin wal musannifin khususan sahibul mu'alifatul qaribul mujib As-Sayyid Al-Alim Al-Alamah As-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Gusam wa Sayyidi Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad bin Husain As-Syahir bi Abi Sujah wa sebuah mu'alif Nasahil Liban Sayyid Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wa sebuah mu'alif Usburiyah As-Sayyid Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Masyhur bi Usburi wa sebuah mu'alif Imriti Syekh Syarifuddin wa jamil mu'alifin radhiyallahu anhum wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihim wa bi jami' talifatihim fid dunya wal akhirah wa ila arwahi jami' masyayikhi wa asatizi wa jami' masyayikhina wa asatizi wa silsilati fi hadil kutub khususan Mama Kiai Haji Sirajuddin bin Mama Kiai Haji Dasuki Mama Tangsi wa khususan Mama Abdurrahman Sadili bin Mama Ahmad Sadili Mama Cikole Ciamis Mama Cece Muhammad Ambali bin Mama Samsuri Gaso Cianjur khususan Mama Kiai Haji Ang Muhammad bin Yamin Arifin bin Ajuhar Arifin Gaso Cianjur khususan Apih Cikolotok wa khususan Ajengan Baik wa khususan Kiai Haji Tubagus Abbas bin Arsudin bin Hasan Karangtanjung Banten wa khususan Kiai Haji Rahmatullah wa khususan Mama Satibi Gentur wa khususan Mama Kutubi Gentur wa khususan Angnu Gentur wa khususan Mama Nahrawi Kerese wa khususan wa khususan Mama Eyang Nur Hikam wa khususan Mama Ahmad Sujai Gudang wa khususan Mama Sapi Tijarah wa khususan Mama Sayyid Hasan Mustafa Panghulu Bandung wa khususan Kang Yung Syekh Abdul Muhi Walullah Pamijahan Jati Malaya wa khususan Sayyidina Khalil Bangkalan Madura wa khususan Kiai Haji Sobari Ciwaduk wa khususan rahimahumullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakati wa bi karamatihi wa bi jami'i nasaluka karamah wal barakah wal ijazah fid dunya wal akhirah wa ila arwahi abaina wa mahatina wa azwajina wa auladina wa auladatina wa jadadina wa jadatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khulatina jama'a qarabaina wa hibaina wa jamana kuna alaina wa jinna bi khair khususan ila ruhi Abi Haji Warjadi bin Fahmi wa Umi Hajah Jumanah binti Aki Haji Jailani wa khususan Aki Haji Jailani wa khususan Nini Ihok wa khususan Aki Fahmi wa khususan Nini Usih wa khususan mertua kamu Muhammad Komuli bin Haji Abdussalam Umar Fahmi wa khususan karuhuntipun bapatipun biang wa khususan marurang kalih ngaos pamegat istri sadaya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa'qim nuzulan wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du qabatu kabi wasin qabul wa khatamtu ala fami kabi rasul wa tutawwin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qala tayyati. Allahumma ftahli wa lakum futuhal arifin. Allahumma ftahli wa lakum futuhal arifin. Allahumma ftahli wa lakum futuhal arifin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salamun qala mir rabbir rahim. Salamun qala mir rabbir rahim. Salamun qala mir rabbir rahim. Ilahi in qabilta taubati wa ghafir taubati fakrimni bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi wa bi jami' talifatihi fid-din wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma nazim ahwalana wa hasin af'alana wa khalisna min alamil faqri wa dzuli wa asimna min abalahi wal wabai wa ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wa nafsil amarati bisu. Allahumma yassir lana al-intidoma fi jamil umuri diniyah wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'daya muhawwil hauli wal ahwal hawil halana ila sanihal. Allahumma ya kasiron nawal wa ya khaliqa jami'il af'al wa fikna liniyatil khairi fi jami'il aqwali wal ahwal. Allahumma salimna wa salim dinana wa la taslubakta naji imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna warzuqna khairay dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila thariqim mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulika karim wa bi barakati tamat kitab takrib wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamik wa kurmika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Kitab takrib tamatnya kaping sabaraha enak teh saban teh kaping hiji teh jumaahnya jumaah enak Sabtu kaping 2 ruah 1446 Hijriah. Sasi 2 nya kaping hiji kaping 2 enak teh kan kaping 2 sami kaping hiji 2025 dah kanggo samentawi selama samentawi silanya urang ngawas tilu weh heula kitabna samentawi ya yang celengannya heula urang ngawas Naswaul Ibad, urang ngawas Imriti, urang ngawas Usfur kanggo samentawi selama eta heula nya. Walhamdulillah sok ngalap